Gbala Obadiah wolo le Sane. Alebe poteme ni ama wolo kuku ne. Ekole angmambe ni abutu Yerusalem manle ya finiji ohe numo nyumwe pa nyoke pa dana fo Kristo le min lese. Yuda kuchole tete hi enyeloi niji idombi ni ameshikpon le kan Yuda bi Ahwoi bokangbe le nya ke ana ye Yerusalem no ni abutu manle keke shimo benita le bale amete ni amewa Yuda henyeloi ni batwa Yerusalem le idombi le chontu amoneno ni ameha Yerusalem manle mini nkete ameman Gbala Obadiah gbake be mimba ni abaye idombi ne ke Israel henyeloi kroko me fe anokuni nke gbla metue wolu eye mingbla mo enyo Klɛŋklɛŋ idom tue gbla mole no ye kenken kuku ka ta kuku niji nyuma ke edwe no no se yeho agbinle no ye kuku nyuma ke numo ka ta kuku nyuma enyo ke komi eno agbene nya ha wo bo Agbala Obadiah wolo le tue Gbala Obadiah agbala le ninu ncho yeho ake hanle ye idom shikpon le hele ne yeho aba agbla idom tue nuncho nyumo chumbo fokete majimajin la ngo ni wonu wiemo no ikete la ake nyete ashi nye ha wo ya wo ke idom aya wata yeho ake idom ake na mi baba he wale shi ye majimajin la ten ni mokomoko ebumbu kra ohe no wo mo le elakabo o manche man le mashishin ye tesano ni o shi le hele ye gongron no ni no ewole o ka ohe ake na mo anye mishi aba kejo ya to shihile heye nwenshon tamokro ponchu ni o shihile hele honwa mi atentete kele majiebu kejeje nke ishi keji jule baboju nyon lo ojo twaloi basho no nyonle dame ba patan oni ahin ten ani julele ejun oni mbo peni asha amena keji wenyi bi palo ni bale ani ameshin yi bi le pepe bi lo shina bolo henyelo ele patan hin butu Yitso Ahwoi kwebona ahanye kwebona afamonye dwetri ni akete ile nye hefata lo ele lakanye amehwe nye kete husun le noton meni kenye yo ogbe juron le hu eyenye nokuni na ne meni nye keye ni le chonye noko ni anu shishi ni yeho ake na kan gbile magbla idom tue mi ba patan enile lo ela hie ni maha ameni le hie akpata mimi ba mo mote ma hin kaka lo ele ni idom tabilo efen ba nyonyoy idom to egbla mo le shishi efon ni nyefe nyenye mime ni je ye ko hwe le hiwonle o he ba fe hegble ni akpata hin ke ate nano odamoshi afa bane gbi ni gbo ebalo ojetri ketile odomo afa ni gbo ebote man le mi ni amefo shiki keja emini ameha amehile kule sa ke bohu oyiya watama amenon oyo onyemime Yuda bile yo ya memane hu ni bani na amelehewo ni eba ka onya ya mehi ekpata mogbile no ni esa ke ohwan ye ha omogbile no kule esa ke oboto miwe bila manlemi ye amemane hu gbile no ebe aka oyo ameyo ya memane hu gbile no ni esa ake oyaha ameni ya memane hu gbile no kula esa ake nyedamo gbenta ni nyegbegbe omeni juofu ile ni esa ake nyekegbeme hi kan lo ele ha nye henye lo ele ye hejira mo gbile no nyumo ba kojo majinle eja ake bele sheta beni mi Yehowa mi ba kojo mi majinle boni ofele na ka afe bo Yitso oni fe moni le ba kunse e ba wulo ite ejake boni nyenunu dan ye mi gon kronkron le no le na ka majimaji ni bole nyele a mi dan ni ame adindan ni ame achota mo me ne ba black odan Israel ba ye kuni shimeni aje minle aya to maye zion gon le no echon man konkron ni Jacob shwele anine asha megbe fan shikpon le no eko Jacob shwele achon la ni Joseph shwele achon la lile
ni Yitso shwele achon gbicheli ni ashame ni akpatame hie boni ehwe mmoko ye Yitso wele mi Yehowa mike Yuda wo igbebile abashon idom gonshikponle ni meniyo ana egbegonjinle ashishinle bashon Filisti bi ashikponle amebango Ephraim shikponle ke Samaria hu ni Benjamin bango Gilead Israel bi ni ango amenonle bango ke nambi ashikponle ke Jefonikia ke ashizerefat ni nomi ni je Jerusalem ni akame ete sadile bango wo igbemajinle tabilo ekunim yelo aje Jerusalem ayatwa idom ni ame aye no ni Yehowa dienche aye manche ene muongbalo Obadiah wolole na